radio BBC gahuza miryango ivuga irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu cyo kuri wa gatanu itariki 20 z'ukwezi k'umunani muri 2021. Muri Afghanistan n'ubu abashaka guhunga ubutegetsi bw'abataliban baracagerageza kuva mu gihugu. Mu Rwanda urubanza rwa Paul Rusesabagina nabo baburana hamwe rwari gusoma uno munsi gunguruje ukundi kwezi. Murumva impamvu mukanya. Muri ico gihugu nyene ugwaruka ruhurikiye mu ishirahamwe Carle Group rumaze kumenya kongera agaciro igifungurwa bamwe bamaze kurambirwa gufungura gitetse. Baza agaciro ka cya kijumba za ntungamubiri tuvuga. Ikindi ariko ari na kariteno no y'umugati itandukanye n'indi cyane kubera ko iyo umeze nka cake dapana ya migati birimo imyuka n'imiyaga n'ibiki. Ubusumbasumbane mu mahirwe yo kugira uruhara mu butunzi ni kibazo gihambaye kuri benshi muri Afrika y'Epfo cyane ugwaruka, ariko muri bo hari abashaka guhindura ibintu. Tubafitiye n'abaza muganga muri iki kiganiro gihagarikiwe na Jacques Niyitegeka. Idonido ni mukanya. Prudence Ngiyumva kaze utubwira amakuru yo hirya no hino avugwa hano kuri BBC. Urakoze Florentine. Abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo mu muryango wa OTAN bagaragaje impungenge zabo zikomeye ku bintu biri kubera muri Afghanistan n'amakuru y'ihonyora ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu bikorwa n'abataliban. Mu itangazo basohoye nyuma yo guhura mu nama y'igitaraganya, abo baminisitiri basabye irangira ry'ako kanya ry'urugomo. Banasaba abategetsi muri Afghanistan kwemera ubutabazi bw'abaturage babo ndetse n'abanyafghanistan ubwabo bari mu kaga. Bavuze ko OTAN igishikamye mu gushaka ko iterabwoba riranduka kandi ko guverinoma ya Afghanistan izajya aho iyo ari yo yose igomba kwizeza ko Afghanistan itazongera gukoreshwa nk'indiri y'abaterabwoba. Abategetsi Berlin bo baravuga ko umusivili w'umudage yarashwe igihe yageragezaga kujya ku kibuga cy'indege cya Kabul. Ntibisobanutse neza uwamurashe kandi ibikomere bye ngo ntibitekerezwa ko bikomeye cyane. Ibi ni ibindi byerekana akajagari kari ku kibuga cy'indege mu gihe abantu babarirwa mu bihumbi bahangayitse bagerageza guhunga Afghanistan. Umuvugizi w'urwego rushinzwe impunzi HCR yavuze ko abantu benshi bafite ibibazo byo gushyira ubuzima bwabo mu kaga badafite uburyo bwo guhunga. Umuyobozi w'ibikorwa by'ubutabazi mu karere k'uburasirazuba bwa Mediterane Richard Brennan yabwiye BBC ko igihugu gikeneye ubutabazi bukomeye ariko ko nta buryo bwo kubuhageza. Twe nk'ishami rya ONU ryita ku buzima dufite amatoni 500 y'imiti n'ibikoresho biri mu bubiko bwacu i Dubai biteganijwe kuzahagera muri iki cyumweru no mu cyumweru gitaha. Ariko ubu ntidufite uko tubigeza mu gihugu kuko indege zitwara ibicuruzwa zitemerewe kugwa ku kibuga cy'indege cy'i Kabul. Akavuyo kari ku kibuga cy'indege cya Kabul kandi kari no gutuma inkunga ikenewe nyine cyane idashobora kuhagera. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza hano mu Bwongereza Dominic Raab yahagaze ku buryo yitwaye mu mage ya Afghanistan igihe abarwanyi b'abatalibani basingiraga umurwa mukuru Kabul. Ashinjwa gushyira mu kaga ubuzima bw'abanyafghanistan bafashije Ubwongereza mu busemuzi, ananirwa guhamagara mugenzi we wo muri Afghanistan kugira ngo bategure uburyo babakura mu gihugu. Mu itangazo Bwana Raab yavuze ko icyo gihe ikintu cyari kimuraje ishinga kurusha ibindi ngo cyari umutekano n'ubushobozi bw'ikibuga cy'indege cya Kabul. Yavuze ko kandi ngo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Afghanistan atashoboye gufata telefone ye kubera ukuntu ibintu byarimo kumera nabi cyane bwangu. Umudepite Stephen Kinnock akaba nashinzwe minisiteri y'ububanyi n'amahanga muri Labour, ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ni ikizwi hano mu Bwongereza nka shadow government, yabwiye BBC ko Bwana Raab agomba kwegura. Yavuze ko kuvuga ko guhamagara nta mumaro byari bifite nta gaciro bifite. Abajyanama bakuru ba Dominic Raab bari kumuhanura guhamagara ntibashobora kuba bari ko baramubwira iyo nama kiretse hamwe buba bari bafise amakuru atomoye yabereka yuko cyari kuba ari ikintu cyiza cyo gukora ko mbere cyashobora kuvamo ibintu byiza no kuvuga gukiza ubuzima. Mbega byo byashyitse gute aho Dominic Raab
atakazi gushika hadashobora kuva aho yariko arota izuba kugira ngo aje gutelefona. Minisitiri w'intebe w'Ubudage uzwi nka Chancelier Angela Merkel yagiranye ibindi biganiro na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Ni mu rugendo mpuzamahanga rwe rwa nyuma agiriye i Moscow mbere yo kwegura ku butegetsi. Ku munsi w'isabukuru y'igitero cy'ubumara bwica ku mpirimbanyi Alexei Navalny yasabye Putin kurekura iyi mpirimbanyi ikava muri gereza. Bwana Putin yavuze ko Navalny atari muri gereza kubera ibitekerezo bye bya politiki. Chancelier Merkel yavuze ko bombi bemeranyije guharanira ko ibintu bitera imbere mu byumweru biri imbere mu burasirazuba bwa Ukraine. Ariko Bwana Putin yamubwiye ko ngo abona guverinoma ya Ukraine isa n'iyavuye mu gisubizo cy'amahoro. Yanavuze ko ibindi bihugu bitagombye guhatira indangagaciro zabyo kuri Afghanistan. Iyi ni BBC Gahuza Miryango yumva no kuri Kiss FM muri Uganda no kuri bbcgahuza.com. Umuyobozi w'urwego rushinzwe iterambere mu mahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze impuruza ko inkunga y'ibiribwa mu karere ka Tigray kazahajwe n'intambara muri Ethiopia izarangira muri iki cyumweru. Yashinje guverinoma gutambamira amakamyo y'ubutabazi. Samantha Power yavuze ko ibigega ubu bisa n'ibirimo ubusa mu gihe agace abantu babarirwa mu bihumbi magana bugarijwe n'inzara. Loni yavuze ko amakamyo agera ku 100 atwaye imfashanyo akeneye kugera i Tigray buri munsi. Madame Power yavuze ko 320 yonyine ariyo yashoboye kugerayo kuva mu kwezi kwa karindwi. Ethiopia itsindagira ko iri kwemera ko inkunga ijyayo ariko ko igomba guhagarika intwaro kugira ngo ntizigere ku nyeshyamba. Abategetsi muri Uganda bahagaritse ibikorwa by'imiryango 50 itegamiye kuri leta irimo niharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu. Imwe muri iyo miryango yahagarikiwe ibikorwa burundu kubera impamvu zishingiye ku ibonwa ry'ibyangombwa byo gukorera mu gihugu ndetse n'ubugenzuzi bw'imari. Imwe mu yahagaritswe irimo iyashinzwe ku mpamvu zishingiye ku idini niharanira uburenganzira bw'abagore. Umuryango uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu Chapter 4 Uganda uyobowe n'umunyamategeko Nicholas Opio wahagaritswe kugeza mu gihe kitazwi. Bwana Opio yafunzwe mu buryo bwateje impagarara mu mwaka ushize ashinjwa ibyaha byo kubona amafaranga mu buryo butemewe n'amategeko. Yaje gufungurwa ashyizweho amabwiriza. Mu myaka ya vuba ishize guverinoma ya Uganda imaze igihe ihanganye n'imiryango itegamiye kuri leta cyane cyane yibanda ku burenganzira bwa kiremwamuntu n'ubwisanzure. Florentine urakoze Prudence Ngiyumva kuri ayo makuru ya BBC. Mu gihe ibihumbi by'Abanya-Afghanistan hamwe n'abanyamahanga bariyo bakigerageza gusohoka igihugu bahunga ubutegetsi bw'abataliban, hanze y'ikibuga c'indege ca Kabul hakomeza kugaragara ababuze iyo baja niyo bava bihebuye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimenyesha yuko zigiye kwihutisha igikorwa co gufasha abashaka kuvayo inyuma yo kunegurwa yuko kigenda bigura intege. Muri iri joro indege 200 zitezwe guhaguruka Kabul zijanye abagera ku 6,000. Mu mugwa mukuru Kabul benshi bafise ubwoba kandi abantu baguma mu mihana yabo. Amakuru ya nyuma ku biriko biraba muri Afghanistan na Sekunda Kermani mu nkuru yiwe mushikirizwa na Jacques Nitegeka. Haracyari imbaga nyinshi y'abantu ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kabul n'abadafite impushya za visa zatuma bahungishwa nabo kubera gushoberwa bari mu kuza bagerageza kureba ukuntu basohoka mu gihugu. Ibi rero biriyongera biri mu gutera akajagari ku kibuga cy'indege gatuma n'abafite ibyangombwa bibagora kuhava. Hagati aho umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi Amnesty International uravuga ko abagabo 9 bo mu bwoko bwa banyamuke b'abahazara bishwe n'abatalibani mu kwezi gushize mu ntara Ghazni mbere yo gufata Kabul. Igitangaje ariko nuko hejo muri iyo ntara abo bahazara bari bafite umunsi mukuru, bamwe muri bo bagakoresha ibiterane bavuga ko bumva bafite umutekano, ariko nanone ugasanga mu karere ka Marestani muri iyo ntara karimo kuvamo aya makuru y'abantu bishwe n'abatalibani. Ibi bikaba byerekana akajagari kari mu gihugu kubera ko ibiba ahantu hamwe bishobora kuba atari byo biri mu kuba ahandi. Hari umunyamakuru uri mu burasirazuba bwa Afghanistan wabwiye BBC ko hari abarwanya abatalibani bagiye kumuhata ibibazo bagerageza gutwara imodoka ye maze abandi batalibani bakaza baje kumurinda. Birakomeye cyane kumenya umurongo abatalibani barimo kugenderaho mu by'ukuri. Baravuga ko batanze imbabazi ku bakozi ba leta ko abantu nta bwoba bagombye kugira, ariko benshi nta cyizere bibaha kuko bumva bazibasirwa.
ku ruhande rumwe abatalibani bari mu kuganira n'abanyapolitiki bakomeye mu gihugu ku kuntu hajyaho leta nshya bataba biganjemo n'ubwo bwose bafite igihugu. Ariko ku rundi ruhande hari amakuru nk'ayatangajwe na ONU avuga ko hari abantu barimo kwibasirwa barimo abahoze bakorera urwego rushinzwe iperereza n'abakoranye n'ingabo z'amahanga. Inkuru ya Sekunda Kermani. Mu Rwanda isomwa ry'urubanza rwa Paul Rusesabagina ryari ryitezwe uno munsi ryungurujwe ku rindi sango. Urwego rusubiramwo imanza rwihariye rwa sentare nkuru rwatangaje yuko isoma ry'urwo rubanza rizoba ku itariki 20 z'ukwezi kuza kw'icenda. Sentare itangaza yuko urubanza rwari rurerure kubera igitigiri kinini c'abaregwa, bityo kugwandika mu kwezi kumwe bikaba bitakunze. Paul Rusesabagina yarezwe ivyaha 9 birimwo iterabwoba mu rubanza ahuriyemo n'abandi 200. Ni inkuru y'umunyamakuru wa BBC Ive Bucana ari Kigali. Hifashishijwe ikoranabuhanga rya video, abacamanza bari bicaye mu cyumba cy'urukiko ku cyicaro cyarwo i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, naho abaregwa bandi 20 bari muri gereza Imageragere mu mujyi wa Kigali. Mu gihe cy'iminota itageze kuri 5 umucamanza yavuze ko isomwa ry'urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be ryari riteganyijwe uyu munsi ritakibaye, ku mpamvu yasobanuye ko urubanza rwamaze igihe kinini, amezi asaga 5, kandi ruhuriyemo abantu benshi, bityo bakaba bakeneye ikindi gihe cyo kurwandika neza. Atangaza ko umwanzuro kuri uru rubanza uzatangwa ku itariki 20 z'ukwezi gutaha kwa 9. Urubanza rwa Paul Rusesabagina w'imyaka 67 nabo bareganwa rwatangiye kuburanishwa mu kwezi kwa 2 kugeza mu kwezi kwa 7 uyu mwaka. Rusesabagina yivanye muri urwo rubanza avuga ko nta butabera ashobora kubonera mu nkiko z'u Rwanda. Mu rubanza yarezwe ibyaha 9 birimo icyaha cy'iterabwoba hashingiwe ku bitero by'umutwe wa MRCD FLN yahoze akuriye wagabye ku Rwanda mu myaka ya 2018-2019. Ni mu gihe uwari umuvugizi wa FLN Sabimana Callixte uzwi nka Major Sankara we yasabiwe gufungwa imyaka 25, naho uwamusimbuye ku buvugizi bw'uwo mutwe Herman Nsengimana we yari yasabiwe gufungwa imyaka 20. Hagati aho kandi abasaga 80 baregeye indishyi z'akababaro muri uru rubanza zirenga miliyari 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Ive Bucyana, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Mu Rwanda kandi haravugwa urupfu rwa Joseph Habineza yigeze kuba umushikiranganje w'inkino ndetse akanahagararira u Rwanda muri Nigeria. Amakuru yatangajwe n'ibinyamakuru byo mu Rwanda avuga yuko Joseph Habineza yaguye mu bitaro i Nairobi inyuma y'ubugwayi bw'igihe gitoya butatangajwe. Habineza yashengeye ku myaka 57, yabaye umushikiranganje ugwaruka n'inkino hagati y'imyaka ya 2004 na 2011. Inyuma yaho agirwa uhagarariye u Rwanda muri Nigeria, aho yavuye muri 2014 yongera kugiga umushikiranganje w'inkino, umwanya yavuye ko muri 2015. Imana imuhe uburuhuko budashira. BBC Gahuzamiryango tugeze ku isaha 1 ibura iminota 17 mu Rwanda no mu Burundi. BBC Gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93.8. Gahuzamiryango ibajane muri Afrika y'Epfo, igihugu kimwe mu bihugu byo ku isi usanga hari ubudasa bunini cyane hagati ya mikoro y'abanyagihugu. Ibikorwa by'ubusahuzi n'imigumuko biherutse muri ico gihugu vyerekanye ibibazo bisanzwe biri muri societe bihanze Afrika y'Epfo. Mu gihe 3 vya 4 by'ugwaruka rugeze gukora batagira akazi, icizere ca kazoza none coba kimeze gute? Vumani Mukize umunyamakuru wo muri Afrika y'Epfo yaganiriye n'umwe muri urwo gwaruka ariko agerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo yindire mu rudandazwa muri kimwe mu bibanza byo mu micungararo y'umujyi wa Johannesburg. Ni inkuru yiwe mushikirizwa na Ivete Kabatesi. Gace k'akajagari ka Eldoret Park gaherereye i Johannesburg na gace kagoye cyane karangwa n'umubare munini w'abatagira akazi, ibiyobyabwenge ndetse n'imirwi y'amabandi. Ariko umusore waho wihangiye imirimo arakora cyane ngo ahindura ayo mateka. Ku kibuga cy'imikino hari abana bariho bahakinira. Ku rundi ruhande hari ibintu umunyamakuru atari yiteze kuhasanga.
Royemero Shembe afite imyaka 21 gusa, ariko yizera ko iduka rye ry'imyenda yise anti-gang cyangwa kurwanya udutsiko tw'amabandi rishobora kugira akamaro ahatuye. So it basically speaks to the young men and women. Rero muri make ribwira urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa bo mu gace ka pariki ya Eldorado ndetse n'abo ku isi yose, ntidushyigikira urugomo rw'imirwi y'amabandi, ntidushaka ntitwifuza kurwanya umuriro dukoresheje undi muriro, ahubwo iri duka ni iryo gushishikariza abasore kuzagera ku ntego zabo, ntibajye mu mabandi cyangwa ngo babigiremo uruhare nko kwiba abantu cyangwa ubujura ubwo ari bwo bwose. Riha urubuga urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa rukaganira ku nzozi zarwo. Umubare w'abatagira akazi muri Afurika y'Epfo uri munsi gato ya 33%, ariko ku rubyiruko ho biteye inkeke kuko bagera kuri 74%. Kandi nk'uko bigaragara, ubusahuzi n'imyigaragambyo biherutse byashegeshe igihugu. Hari uburakari bwinshi, kandi ku ruhande rw'urubyiruko bagomba gushaka uburyo bwo guhanga udushya kugira ngo babeho. Nta muntu uzabigukorera, guverinoma ntizabigukorera. Hari abantu usanga bicara mu rugo nk'imyaka 5 nyuma yo kurangiza amashuri kuko batabonye akazi. Rero mu gihe ikigo anti-gang cyakwaguka kikaba kinini, ushobora guha akazi urubyiruko rwinshi buri mwaka. Ariko hamwe n'ubukungu butavaho buri, nakaye kamaro umusore utuye mu kajagari wihangiye imirimo nka Royemero afitiye ejo hazaza ha Afurika y'Epfo. Andir Mazwayi ni umusesenguzi mu bijyanye n'ubukungu. The majority of South Africans live in townships. Benshi mu banyafurika y'Epfo batuye mu mijyi y'utujagari. Niba badashobora kubona akazi kabinjiriza amafaranga, dufite ikibazo gikomeye nk'umuryango. Hari umugani nyafurika usa n'usekeje ariko bisobanura neza. Utubwira ko umwana utakiriwe mu muryango azahindukira utwike kugira ngo yumve ubwo bushyuhe. Ni inshingano zacu twese zo gushaka uko buri wese yahabwa amahirwe yo kugira uruhare mu bukungu, kuko ibyo nibitaba tuzakomeza kugira ibibazo mu muryango. Inkuru ya Vumani Mkize. Warudi yuko wakora umukate mu bijumbu. Harabazi yuko bidashoboka, ariko hari n'abatanguye kubikuramwo ubucuruzi. Mu Rwanda ugwaruka rwishize hamwe muco gwise Carl Group rwamenye agaciro k'ibijumbu bitakunze guhabwa agaciro mu Banyarwanda, bavyongerera agaciro. Ruhereye ku bijumbu by'ibara ry'umuhondo canke orange, ubu bakora imikate n'ibisuguti mu bijumbu, kandi ngo batanguye kubibonamwo umusaruro. Mugenzi wacu Jean-Claude Mwambutsa yagendeye ikigo ca Carl Group congerera agaciro umusaruro w'ibijumbu wo mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajepfo. Hari uburyo bubiri ushobora gukoresha ifarini cyangwa ukoresha ibyo bita pire cyangwa inongo. Iyo rero bimaze kubima mbe gutya. Regis Mugiraneza, umukuru w'itsinda ry'urubyiruko ryibumbiye mu cyo rwise Carl Group, ansobanura uko uyu mugati udasanzwe utegurwa. Kurikiraho rero ni iyo bimaze gushya. Zimeze gutya. Mu muco w'ikinyarwanda ntibyari bizwi ko hari ukundi ibijumba bitegurwa bitari kubiteka mu mazi. Iyi myumvire ngo ni nayo yatumye Regis na bagenzi be batekereza uko bakongerera agaciro iki gihingwa. Ndibuka mu Rwanda rige tweze kugira umusaruro mwinshi cyane, aho umuturage yafataga ibijumba ajyanye ku isoko, kubera kubura isoko akabimena agatahana igitebo. Kuvanga ibijumba byabaga bidafite agaciro nk'ak'igitebo. Nza gusanga rero ikibazo abantu ntabwo bagishaka kubirya bitogosheje. Byatumye mvuga noke noneho niba abantu badagikunda bitogosheje, ese nta bundi buryo bushoboka umuntu ashobora kubibaha. Izi ntungamubiri turazikeneye, tunakureho na cya kintu cy'abaturage bwo kubura isoko. Nubwo abenshi ari abatarashyigikiye umushinga we ugitangira, Mugiraneza avuga ko ibijumba bishobora kuribwa ukundi gutandukanye nuko bimenyerewe. Na biswi nayo nuko biswi nayo biroroshye kugeza kure ko imara igihe. Navuga ko uyu munsi abakiriya dufite ni abakiriya bari bakunze kwita ngo middle income, bazi agaciro ka cya kijumba, za ntungamubiri tuvuga. Ikindi ariko hari na karite noneho y'umugati itandukanye n'indi cyane, kubera ko iyo umeze nka keke, dapana ya migati birimo imyuka n'imiyaga n'ibiki. Kugira ngo turebe inkomoko y'uyu mugati, twasuye intara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga. Drosera Yankurije ni umwe mu bumvise kare akamaro k'ubu buhinzi. Mpinga kuri hegitari 3, murabona aha hose
na hariya hakurya hose ni imirima ndimo gutunganya kubera ko bino bijumba bikungahaye kuri vitamini A. Baba abana bacu batoya birabafasha mu mirire myiza, baba natwe bakuru biradufasha mu mirire myiza. Hakwiyongeraho no kubona ifaranga nk'umuntu w'umukecuru, nk'umuntu w'umudamu, wenda mbasha kugereza amazi mu rugo abantu b'abagabo batari babishobora. Ikigo Kahra Group kiracyari gishya ariko gifite ubushobozi bwo gukora imigati igera ku 2,000 ku munsi. Ku isoko se bakiriye bate uyu mugati? Aha ni mu iduka ricuruza ibiribwa cyangwa se supermarket. Ku cyerekeranye n'ibihe turimo abantu barwanya ibintu birimo isukari, urumva ko ufite isukari iri nature, bitangira yumva nyine bimutunguye kumva ari umugati ukozwe mu bijumba, ariko akumva nyine utandukanye n'indi. Barayikunze cyane abakiriya cyane. Kuri ubu abahinzi bagera ku 1,000 bamaze kwitabira ibi bijumba by'umuhondo. Hari ndetse n'abiyemeje gukora ubu buhinzi bwonyine nka Madamu Efigenie Mukankusi wo mu murenge wa Shyogwe nawo mu karere ka Muhanga. Uhinga uvuga uti ngiye guhita mbara amafaranga mu gihe cy'isarura. Amafaranga kinjiza ntabwo wavuga ngo najya ku isoko ncuruza ibijumba ku ibase ngo mvuge ngo ayo mafaranga nayabonamo. Nari mfite umwana wiga segonderi, byamfashije kumwishyurira ku gihe, nta kibazo yigize agirana n'ishuri. Nubwo bavuga ko biteguye guhinga ibi bijumba ku bwinshi, aba bahinzi baravuga ko batangiye no kubona zimwe mu nzitizi. Ibijumba bihingwa cyane mu bishanga bikunze kurengerwa n'amazi yangiza umusaruro mu gihe cy'imvura. Basaba ko habaho ubwishingizi bw'iki gihingwa kugira ngo bishyurwe ibyangijwe mu gihe habayeho ibiza. Kahra Group ivuga ko nayo yagize izi mpungenge ndetse ko yatangiye kuganira n'inzego za leta zishinzwe ubuhinzi. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango mu karere ka Muhanga. Arakoze Jean Claude Mwambutsa. Ejo mu kiganiro c'imvo n'imvano tuzobaha umwanya abakunzi ba BBC Gahuzamiryango babaza ibibazo muganga bijanye no kunanirwa kurangura amabanga y'abubatse. Mu Kinyarwanda bavuga yuko ari ugutera akabariro. Ubu naho reka duha umwanya Yvette Kabatesi yabateguriye baza muganga y'uno munsi. Mwiriho neza. Uyu munsi turasubiza uwitwa Claude watwandikiye ati mwavuze kutubyimba dufata mu mwenge usohokeramo umwanda mukuru, ati rero muzatubarize no kudusebe tujya tuhaza bita fissure anal, umuntu akava amaraso. None turi kumwe na muganga Cyrille Semana mu bitaro bya Kibagabaga. Iyo ndwara bita fissure anal twavuga ko ari nko kwiyasa, yasohokera imyanda, umwanda mukuru bita mu kibuno. Uriya mwenge hari ahantu ugera ukiyasa ariko bitewe n'impamvu runaka. Izo mpamvu twazivuga, buriya hari ahantu haba imikaya ibiri, ibyo bita muscle. Iyo mikaya ibiri, umukaya w'inyuma n'uw'imbere, ifite akamaro ko gufunga cyangwa gufungura uriya mwenge usohokamo imyanda. Iyo umuntu agiye kwituma, uwo mukaya urafunguka, umwanda wamara gusohoka umukaya ugafunga. Ku bantu bamwe na bamwe rero hari igihe uriya mukaya w'imbere, kuko niwe cyane cyane ufite ko kamaro ko gufunga no gufungura, uwo mukaya w'imbere hari igihe ufunga cyane, wamara gufunga cyane noneho umwanda wasohoka ugasohoka usa naho ushyiramo ingufu. Icyo gihe noneho bigatuma impande zo ku ruhande z'uwo mwenge zisa naho ziyasa. Icyo nicyo kibitera, ariko hari n'izindi mpamvu zibitera. Nk'abantu bafite icyo bita kwituma impatwe, constipation. Iyo umuntu yituma impatwe, umwanda uza ukomeye kandi ari na munini, kuko umaze igihe udasohoka. Iyo ukomeye kandi ari na munini, utuma naho usa naho usohokana ingufu nyinshi, bigasa naho bishwanyuza hari ahantu. Hari n'ibindi bibitera, nk'abantu bafite guhitwa igihe kirekire, nabyo bishobora gutuma hari ahantu hasa naho hiyasa. Hari n'izindi mpamvu zikunda kugaragara nko ku bantu b'abadamu bamaze kubyara, kubera kubyara nabyo bituma ingufu zikoreshwa hari hasi ari nyinshi, nabyo bishobora gutuma hari ahantu hiyasa mu gihe umwana asohoka. Hari n'indi mpamvu nk'abantu bakunda gukora imibonano mpuzabitsina hari hasi aho hasohoka imyanda, umwanda mukuru, nabo bakunda kugira utwo tubazo kuko icyo gikorwa gishobora gutuma hari ahantu hiyasa. Hari izindi ndwara zijya zitera cyane cyane nka ama infection hari hasi, tuvuge nk'indwara za bwandu bwa sida, bagira za infection, bakagira amabuse bigatuma hari ahantu hasa naho hiyasagura.
mbese n'izindi ndwara zose zituma hari ahantu hasa naho haworoha kubera infection zahaje zishobora gutuma ahantu hiyasagura mu gihe umuntu hituma. Hama hiyasa gute muga? Ibimenyetso biharanga ni ibihe? Ikintu kigaragaza ko hiyashije cyane cyane iyo tatangiye kwiyasa. Umurwayi iyo agiye kwituma agira ububabare mbese bukabije cyane cyane yarangije kwituma. Iyo yituma kubera ko bisa naho byagutse burya iyo ya mika isa naho ishaka gufunga nibwo ubabara bwumva. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Icya kabiri ashobora kubona amaraso cyane cyane aje kuri zira mapuro bihanaguza cyangwa se ku myenda y'imbere yambariyeho ashobora kubona amaraso akabaza ati ibi ni ibiki, ariko ari nk'aho hantu hiyashije hasa n'ahakomeretse kamwite gutyo. Ni ibyo bimenyetso twavuga. Ntabwo ari indwara ikaze wenda ku buryo gishobora gutera ikibazo cy'ubuzima? Ntabwo navuga ko ikaze cyane, ariko urumva ahantu hiyashije rimwe na rimwe hashobora kuzamo ama infection, ni igihe hajemo za microbe. Ahantu hiyashije hajemo utuntu tumeze nk'udusebe, hagaca imyanda, umwanda mukuru buriya haba harimo za microbe zigenda n'iriya myanda, zishobora gufata ari ahantu zigasa naho zihakoronize reka mbyite gutyo, noneho hakaza infection hajamo amashyira, wajya kubona ukuntu umuntu yagizemo imiriro n'iki. Infection ari ahantu hamwe ishobora kugera mu maraso, umuntu akagira ibyo bita septicemie, infection yagize amaraso muri rusange bikaba byamuhitana, ariko ni gake cyane umuntu yicwa na fistule anale. Ubwo rero iyi fistule cyangwa se uko kwiyasa kuriya mwenge usohoka mu mwanda mukuru kuvurwa gute? Uko bakuvura hari uburyo butandukanye, hari imiti bashyiraho yoroshya hari ahantu nakwita amapomade anyuranye, hari igihe baha abantu imiti bagenda bicaramo y'amazi ituma boga hari ahantu, ariko hari n'imiti bashobora guteramo ituma ya mitsi dusa naho ufashe cyane usa n'urekura. Hari n'ubundi buryo bakoresha bwo kubaga wa mutsi usa naho ufasha, ariko basa naho bawubaga gusa naho urekura. Hari n'uburyo busa naho baregura wa mutsi usa naho ufunze bakasa n'uwaguka. Ubwo ni bwo buryo bashobora gukoresha. Icyo gihe biravurwa bigakira neza? Biravurwa bigakira, ariko buriya kubaga ntabwo uhita ubaga, kuko buriya kubaga nabyo bishobora kugira ingaruka, bigatuma ahubwo wa mutsi usa naho urekura cyane, umuntu akazagira ingaruka zo kujya yituma inyanda yiza nuko ibonye. Buriya kubaga ni uburyo mbese bahitamo iyo iri ngombwa, ubundi buryo bwose bwananiranye. Ariko hari uburyo wenda bagiramo inama kugira ngo wirinde izo fistule, wenda nabwo twavuga kubwira abantu kujya barya ibiryo bitatuma bituma impatwe. Hari ibiryo binyuranye cyane cyane nko kurya imboga, kunywa amazi menshi, gukora imyitozo inyuranye, kugira mbese ibi bintu bitume umwanda usohoka usa naho udakomeye, kuko twabonye ko umwanda ukomeye kandi ari na munini usatura hari ahantu. Muganga Cyrille Semana wadusobanuriraga ku kwiyasa ku mwenge usohokera mu mwanda mukuru. Nanone abifuza kubaza mushobora kohereza ubutumwa i Kigali ni kwasanduka amabaruwa 2790. Email nayo ni bazamuganga@gmail.com. Muramukeho. Arakoze Yvette Kabatesi na muganga Cyrille Semana baganira. Dusa n'abariko barasozera ikiganiro cacu, ariko abatadukurikiye kuva mu ntango reka tubibutse ubundi buryo mushobora gukurikira kino kiganiro, ndetse mugashobora kugipakurura mukagisangira n'abandi igihe mushakiye. Ibiganiro bya BBC gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa bazamuganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora n'uko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Murabyumvise rero, ntimwibagire gusangira n'abandi ikiganiro ca BBC gahuza miryango mu Kironse. Tubibutse kandi yuko ejo nivo nivano twabwiye yuko tuzovuga kubijanye n'amagara y'abantu, abanywanyi bonyene ubwabo bakazokwibariza ibibazo bijanye n'ingorane zishikira abantu ntibashobore kurangura amabanga yabubatse. Mwumvise muri kino kiganiro yuko urubanza rwari rutegekanijwe gusomwa uno munsi gwa Paul Rusesabagina nabo baruburana hamwe mu Rwanda rwungururijwe kuri ndi sango, hakazoba ari tariki 20 z'ukwezi kuza. Reka shimire mwese abadukurikiye, Jacques Nitegeka ndetse na Fiona twari kumwe muri iki kiganiro. Namwe ndabashimiye, muze mugire iminsi myiza y'akaruhuko.